Dosiye Jeanne Gisele ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda ukora mu makuru mu Kinyarwanda. Kubera ubuhanga agaragaza mu kuvuga amakuru, ibi nibyo bituma agira igikundiro mu Banyarwanda benshi. Mukiza Adelal ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse no kuri Magic FM, aho akora mu rubuga rw'imikino ndetse akogeza imipira itandukanye kuri Magic. Igogaruf ni umunyamakuru ukomeye w'imikino kuri Radio Rwanda ndetse no kuri Televiziyo Rwanda, aho aba ari kumwe na Titi Kayishema. Uyu mugore kandi akaba ari umwe mu bakomeye mu gihugu kubera ubuhanga, umurava ndetse n'ubushishozi agaragaza, bituma yigarurira imitima ya benshi. Ingabire Egidi Bibio ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda mu kiganiro cyitwa Bwakeye Bute, aho akorana na Gentil Gedeon Ntirenganya. Ijwi rye ndetse n'uburanga agaragaza muri iki kiganiro nibyo bituma akundwa n'abatari bake. Rugaju Regan akora kuri Radio Rwanda mu kiganiro urubuga rw'imikino, aho ubusesenguzi bwe usanga bwuje ubuhanga, abantu bakemeza ko ari we musesenguzi wa mbere mu Rwanda. Ibi bigatuma agira igikundiro ku bantu batari bake. Twagirayezu Evariste. Ubusanzwe Evariste akina mu Ndamutsa, ariko tumwumva cyane iyo ikinamico yo kuwa kabiri irangiye, aho aba arimo aganira n'abakunzi ba Radio Rwanda ndetse n'abakunzi b'ikinamico ku ikinamico irangiye.